ngicabanga ukuthi uyubona nala kuma TV uma bakhipha ilwane kumuntu. Yeah. Yes, into kanjalo. Lo muntu loyo umuntu ole KZN ela igoli. Lento yahamba automatically yazozofika egoli. Yafika la egoli yenza exactly le yanto eyitshelwe yona ise KZN ukuthi kufanele ifike iyenze mayifika la. Iba kanjalo mkhulu. Imithi siyenza i-powder but asenzi yona i-powder. Sizama ukubamba le formula ye-spirit ukuthi okay spirit kumele sibe kanje bese sithi ke sesiyakhipha. Ngifunyana ke konje. Yeah. Greetings and salutation. Welcome to podcast lapha igama lami nguVelmans. Sibuyile godu sigadangayisa elinye ihlelo la sikhuluma khona ngento eziningi esingazaziyo, abanye bayazazi mara bathulile, mara sesikhuluma ngazo siyaziveza sizitsho sithi ini nani. Khumbuleka ukuthi na ufuna ukuba wanna be part of the show, come and tell us your story ukuthi what is what. It is simple like ABC. You take the number below the screen, usende i-voice note usho ukuthi ngubani wakuphi ini nani and briefly tell us about your story. Short story. Uthi what is what. Njengenjwayela angeze ngavuka ngikhambe ngingedwa. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Dr. Nkosi Popo Dokotela. Njani? Siyaphila Dokotela, wena khamba kanjani? Siyaphila khehle. Khamba kuhle. Yazi ngithi since ungitshela ukuthi khaya kwaNdebele. Uyasiza isiNdebele? Yeah. Sakunesidingo sokuthi ngiloku ngizama uku-accommodate ngesizulu. Yeah, ngibhizi ngizama ukuba mZulu ungasimZulu. Yeah, iliphinda igama eli usalikhumbula kwelesindebele elakumangazanyana ngathi. Wow, umrazana. Umkhetho. Ini? Umkhetho ori. Okay, bekwenzekeni ke lapho ukuzitholelela. Khawuchithela mntazana ngathi yini manje le. Manje sidebele simnandi ne? Yeah, mosilalela kahle simnandi. Yeah. Okay. Yes. No, fanele konje ushadile ngithi. Fanele uthathe umfazi ubusithu. Yeah, ngoba vele isiko lethu liyavuma. Sigalelwa thina abafazi noma ufuna 20 noma ufuna 20 noma uzokona uba 40 kuphela. Yeah, ukwazi ukubondla kuhle ubanikeze ukubondla bangalambi. Yazi nasakhuluma ngeindombi nani ne nomntrazana. Umuthi wendombi, isihlahla sendombi unaso? Yeah, sikhona. Oh, yes, very kanjani? Siyasebenza kakhulu. Yazi ngifunela one of create isebenza naye la ushone. Ngathi nobushimani nyane yabona? Yeah, ufuna thola isiqhabo lo. Isiqhabo. Amanazithi kancane nje mayiqeda abize le ntombi ashone khona. Mangabe ngizifuna zonke le ntombi. Yeah, angifune i-one specific, ngifuna eziningi la. Kuya ngawe ukuthi isiqhabo sakho sosisebenza kanjani. Uma usebenzise kahle na 5 ungabuya nayo. Exactly. Uya nayo kahle nje. Phela le nto ithi mayifika la wonke umuntu mayekubhekile uyachazeka. Uyajabula ngawe kube mnandi. So alinde nje ukuthi ungathi uyakhuluma naye. Yeah. So wakhuluma naye obvious yonke into is right. Yonke into iba right. So wenzani uyifaka la? Basho ngizwa abantu basho uyifaka la. Omunye kuba ngasithi like a stick somlilo uyifaka like la emlonyeni uyimuvisa. Kuzindlela eziningi wona mkhulu ngoba okunye wakhulumisa. Angithi kuyibhodlela nje. Yeah. Okunye ukukhulumisa, okunye ungakugcoba la emashiyeni akho akulankinga. Yeah. Kuya ngawe nje kahle ukuthi wena uthanda ukuthi lento uyisebenzise kanjani. Yokunye ungakukhulumisa ukushiya endlini ukutshele nje ukuthi hey la ngiyakhona kuso qhubeka nendlela yakho. Kuzokulandela khona ngomoya kuyazi khona ukuthi njoba kukanje kumele kukusize kanjani. Yazi the waste imali ngakhona these days ne. Basesekhona abantu abafuna umuthi wentombi. Kukancane this time kancane abantu bakhathazekile kakhulu ngesimo semali. Ufuna uqamba amanga imali yokudilwa ngayo this time. Impumelelo nje kakhulu. Yabona amakhulunywa ngempumelelo hayi number 1 manje. Noma ngihleli lapha eTempelini bancane abantu abafika bathi hayi mkhulu sizocela umuthi wentombi. Uyazi angamanathi umuntu ucela ukuthi ngimgeze abe muhle nje. Yeah. Athandeke angasakufaki lokwentombi ngoba akusekho kakhulu. Eqinisweni lonke manje abantu basemalini imali. Hayi yabona ke
makukhulunywa ngekhubalo lemali number 1 yeah izinto ihamba kahle mara lo wentombi lona usho ukuthi vele naso uyitholile like usuyakhuluma ukuthi phela ubeke udaba lakho angisho nina manje KZN andithi dudlu ntombazana khekela keke what uyabona so like bawusebenzisa lo muntu usakhuluma or sekumane nje ukuthi wala kasha uyazi lapha na khehla ziningi izinto ezenzakalako kusho ukuthi nentombi isingaba nayo indlela yokukhomba ukuthi kuna something wena okwakho nje sewuqedelela ngoba vele wena usuqedile angithi uyiqalile le ntombi ngazi and then manje sokuyitshela nje ukuthi intombi phela uyazi nami ngizizwa kanjani ivele isale lento ihlangana nje ngoba vele wena kudala uyihlanganisile yes intombi seyimane nje sekuyikho lokho phela uyathamba nyana kakhulu akabi Springbok athi ngicela ungikhulumisa kangako ukuthi mhlawumbe ungagcina lo muntu mangabe lekhubalo lakho lisebenza kahle abone ku late ukuthi ungabi naye ngathi uma ukhuluma naye nibe nendawo yeni la nizohlala khona angithi kusebenza lekhubalo namandla ukuthi limchallenge lo muntu azibone nje yonke into isiyinhle phambi kwakhe so avela abone ukuthi hayi nali soka kuyenzeka usinsikhathi ngabereki iyakuyenzeka okay vani kwenziwe yini lo kuyenzeka uthola ukuthi lo muntu uthathele induku le kanti akekho clean kwayena yes so ufuna uqala uclean yena kuqala bese uyamnikeza induku yakhe uyahamba ngoba uma izokusebenzela kahle ufuna uqala uphuphe ya ungaphupha noma unabantu besifazane noma yi2 unabo nje la endlini ubasebenzisa futhi kakhulu so manje iyakukhomba ukuthi njengoba ungilandile lapha ngilande khona ungilandela ukuthi ngizosebenza lo msebenzi noma kanjani kuphela uma uthatha ikhubalo leintombi makuyilo ngempela liyayivala inhlahla ngoba manje inhlahla yakho yonke manje isingena ngapha entombini angithi uyuzo kuthiwa kunesoka lamanyala thola ukuthi lesoka la lifike khona nje akwenzeki lingaphumi nomuntu osifazana ubese uyambheka lo muntu ukuthi enhlanhleni unayo yini okuyinhlahla yempumelelo ngoba inhlahla yakhe manje yonke useyidayisele eintombini so kusho ukuthi nje umuntu osifazane yena thuwa amagama uqedile umuntu osifazane yalandela so ke manje masuqathanisa lento udibanisa imali nomuntu osifazane sekuyaqala manje khona okumele kufe khona okumele ukubulale wona ungakhetha kuphi imali uyabona phela impilo leyo akuthi manje uyabona senawo amasimi wena khehla yabona kuqala okhokho bethu bebephumelela banganandaba kakhulu nemali bekunamasimi bekulinywa kudala so manje amasimi ethu yile phephe linomandela ngale kwalokho asisibona abantu masingenamali so kuyenzeka ukuthi ube nazo zoyi2 like ube nemali and then bese kube nalo lekhubalo lentombi lekhubalo kodwa khona elingeke lisebenze kahle lizokutekateka elinye yes khona lizoya phansi khona lizoya phezulu yes kodwa ke kungabuye kube ngathi asebenza onke ngoba phela khumbula ukuthi mawusonemali nabo mama bayithanda iyagezeka insizwa uma sinemali gezeka kakhulu iba inhle kakhulu njoba nami nje ngemuhle nje uyabona ukuthi imali like abakana ngiyibonile ngiyibonile ku status yakho ifly imali iyafly imali akethi yabona bangilapha eTempelini ngiphahla abogogo bayenza imisebenzi yabo ngazi nami ngiyibone seyiqathaka nje bathe bogogo bayiqhamukisa manje ngibone seyehla imkhuba yabo ngeke ngithina ngazi okay yehla nini Monday or Friday no kuya ukuthi bengikhuluma nabo nini ngoba isikhathi esiningi ngikhuluma nabo ebusuku ngeenkathi zabo 11 12 ngiyakhona ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nabo bese bayangipha abangipha khona alright yes angilindele ukuthi wena uzongipha imali noma ngikusebenzela ngoba nabo bayangipha isipho abangipha sona kuyangijabulisa lokho ngoba ngibona iphephezela nje hey manje lasuka phezulu uthi kamngapha kazi lapho ibona seyikola so why before singene endaweni ne why unamazipha amade like emzini eminweni emincane angazi ngiyawathanda uyawathanda nje uyabona mangizonquma la ngizwa ngathi ngizonqumeka lo muntu nje at least imali inqumekela lona izipho bangcono kubangcono mangithi nelikhathi ngathi ngizonquma nje ngibona hayi yakuvumi so usebenza kanjani ugaya imithi ngeziphelide ulincane kakhulu leli
sengibambile lapha ngiguqula itshe lama khuleka. Okay. Yeah. Alright, so besakhuluma ngentombi, right? Kuna this thing ne angazi ukuthi iqiniso ne mina angisengakayi prove by just checking nana. So kuthiwa umuntu wesifazane ne maka cida ukwenza iabortion after doing abortion ne there is a period fanele ahlale angadibani nomuntu wesilisa, right? So if it happens ukuthi after the abortion ne angazili adibane nomuntu wesilisa kuba nobulwelo obuthizeni umuntu wesilisa abanabo and attacker immediately bathi uyafoshokela la kuthi fu yabona ingane encane eceda ukuzala ibane lokhuzana ibane ihloko yayo ithi fu ifotho le shona phansi. Yes, tell us about that. What is it? Umuntu wesifazane ephunyelwe isisu noma isikhiphile kuyenzeka sisho sikubale konke nje usikhiphile or siyiphumele or whatever usuka ngcolile lo muntu loyo kunokungcola nje okukhulu kulapha kuye okungakwenza ukuthi uma ulele nawe uzaca ngathi mhlawumbe ngase sibekise ukuthi nophethwe ingculaza noma iTB ungcono ngoba uzaca ngalendlela ukuthi uphashe nawe ubonakale nje ukuthi khona lento ekubambile ukula lento exakile nje. So kuye kudingeka ukuthi umuntu wesifazane manjalo kwenziwe sure ukuthi uyacleana bayamcleana zabe right. Mhlawumbe lento ngingamthatha bo 3 months ngilokazilungisa azabe sure ukuthi hayi manje sengiright sengahlangana nomuntu wesilisa because le nto leya iupoison ngoba uphunyelwe ilesimo lesi kade angakulindele naye ukuthi kungaba kanjalo. So kumele acleanwe lo muntu abe right inyanga kuya ku 2 months 3 months at least uzobe right manjalo. So manje ke ngoba izinto ziyashesha uthola ukuthi ujahile naye usebenzise lona lekhubalo naye unemizwa phela enjalo nikeze le yanto and then uyagola. So khona akukho right ngiyakhuthaza kakhulu kubafowethu ukuthi uma uhlangabezana nesimo esinjalo usheshe uphuthume nawe uye kodokotela noma kuze kithi thina odokotela bomdaba sikwazi ukwelekelela. So at least impilo lapho ingakhona ukuyinceda kunokuthi uze lapha sobonakala ukuthi manje khona ukushaya amanzi ayi kuyothanda ukubanzima kakhulu so uzolwa nento esikubambile. So asikusupport kakhulu lokho sithanda ukuthi usheshe. So le patient le yesilisa makase kagula ubanjani normally I'm sure kukho abasiza abanye ngithi kukhona nje sengengahlanga bezana naso isimo sabe sikanjalo iyakudla le yanto iyakudla njoba ngisho nje ngithi yazi uthi ngcono nezinye izifo ezikhona ozaziyo ukuthi seyijwayelekile kunale yanto eveli kuzacise ukuthi mawuthi ubuza ubhlungu ukuthi bukuphi uthabukho kodwa ngapha uyoma. Enye into ehambe yenzeka utholakala ukuthi ngapha kuyi private party kuba nento ephumayo esagazanyana ongayiqonda stand kahle ukuthi kwenzakalani ngayo. So manje kuzo ufike sekukubambile and then sekuzokuthatha isikhathi phela ukukunqoba lento ngoba vele sekunendawo la sekuthinte khona and sekukulimeza. Yini umuntu akhona akafani nomuntu one STI uyafana ngasho njalo kuyafana kodwa khona akulapheki kalula mase kukubambile. Kungcono mawazi nje nomsheshe wezwa ukuthi khona indlela oyihambile wrong usheshe ugijime iwashwe lento ingakaqali ukwenza umonakalo at least kungcono uyakhona ukuthi izinto zakho zibe right. Yes njalo kehla. So maye navane umuntu akhona afika like uba weak ihloko yakhe banjani vele iyafoshokela the way basho ngakhona ifoshozela ikhanda lihlala liyikhanda nje ngamane lisheke libe isiqemeza. Into eyenzakalayo kakhulu uphathwa ikhanda liyakuphatha ikhanda ukusayina ukuthi kukhona into ekudlayo engaphakathi engeke ngaba busy nabo uthola ukuthi umuntu wakhona uyakhathala uyacobeka uzwa nje umzimba wakhe ushone phansi angabi na appetite kangoba mhlawumbe lento mongakunika ichance yako ukuzilele wena inyanga iningi kakhulu iningi kakhulu inyanga ziyawushaya ziyakhala so hambile kanjalo kuyingozi kakhulu kehla ngifuna uqamba manga bayasinda bona abantu kodwa akusiyona into ongayivumela ukuthi ikwehlule usheshe uphuthume ulwe nayo inqobe emva kwalapho into zakho zi right.
So mawuthi inyanga yiningi kakhulu usho ukuthi mse immediately mawuthoma ukuzwa lokho kufanele usheshe kufuneka usheshe khehla kufuneka usheshe ngoba impilo yakho lesikhuluma ngayo and inzima because of ngeke wazi ukuthi i-STI or yiyo yeah yes yakho nabo uma ubalekele kulezi ndawo engibalaka udokotela uyesintwini uyasizakala into engasizakali ke kudokotela ile khubalo ikhubalo ke cha ngeke lasiza uma uya kudokotela vele mina umuntu engilifakile ngiyasho ngithamba kahle mfowethu sesiyobonana kwelezayo uma kwenzeka lapha yana ikhubalo alizwani nomjovo alizwani nephilisi so wena uma uzogijimela kudokotela kusho ukuthi wena vele usuyofuna ukuthi kube umnqamla juqu ngempilo yakho sekuyohlukana enhloko nesixhanti ke lapho uyahamba ngifuna ukukhohlisa ungeni lapha yana uphuma uphile uphuma uemotional emva kwalapho ube yithuna uyangizwa mos and abantu besilisa bayithandi ke le ndaba yokuthi umuntu wakhona consultant ba prefer ukuthi umuntu wakona ayizwe naseyimdlile kwakhona thoma ngathi uthi ufuna ukuya khona khehla ikhubalo esikhuluma ngalo lijulile jule kakhulu ikhubalo uma bekushaye kahle kungaba wena ongaqhamuka uzosiza mina uthi hey lo wasimhambiseni ku Dr Nkosi lo muntu or ku Dr Sibanibani mina ngeke ngikwazi ukuyidecidela ngoba kuzokwenzeka mali ngibamba lekhubalo uma nifika ningibuza athi endoda kunjani ngithi hey ikhanda amadoda ngiyapha nigijime niyofuna amaphilisi ekhanda nifuna umbhemiso nifuna inyamazane ezilwa nekhanda kanti kusemsileni akukho ekhanda manithi nithinta indaba ukuthi hayi akukho yini ngapha hayi ngiphika ngibaleke nocatho angifuni ukuzwa lutho ngapha lapho kunale inkinga khona indlela ikhubalo elikhandwa ngayo liyimfihlo jama ungathi now angingizama ukukuthola no so kunaleyo ukuthi umuntu besozana uhambile okhipha isisi kunekhubalo asikhulume ngaleli khubalo ke ngaleli khubalo so ikhubalo leli ulithola kumuntu wesifazane ngowesilisa most of the time akusibona omama benza ikhubalo ukuthi libambe omunye umuntu wesifazane cha kuba indoda eyenza ikhubalo ilibeke kumuntu wesifazane uma ilibeka lapha kuyofika enye indoda angithi ngiyakuthola uye uzwe ngesizulu makuthiwa inja ibanjwa ngenye inja so ke kuba kanjalo yeah so mawufika lapha ikubamba lento uma ukhala mhlawumbe ngangikwekhuzile ngelinye ilanga ethi pasopa lapha yana ngiyabona amaqanda ami ayaphela yeah uyele so uma usobanjiwe lapha ayikho indlela ezokusiza kuye kube ngcono ukuthi uzokhulumisana nomuntu olifakile ngoba yena uyazi ukuthi kwenzakaleni yabo uzoqala ugijima uyele kubonela isplate uye KZN uye Limpopo uye kuphi usafuna umuntu ozokusiza mosha imali kanti uyahamba ngapha so ikhubalo li dangerous kakhulu licishe lifane nayo lento esikhuluma ngayo into efanayo ngoba mase kukubambile kuyacaca ukuthi hayi khona into ekubambile iyalapheka mara le yokuthi no not yekhubalo le enye le iyalapheka ilapheka fast kangakanani kuyathatha isikhathi kuya depend ukuthi bisikubambe isikhathi esingakanani yona uyifihlile angithi uqala uyifihle le uzwa ngathi konke kuhamba kahle ihlazo phela ihlazo elikhulu kodwa ke phela mosogula alikho ihlazo hayi laphela ihlazo ngoba manje kumele uhlukanise ukuthi uyaphila noma uyafa so kumele ukhethe okukodwa wakhetha ukuvuma ukuthi uyafa vele ngoba lento iyakudla phela le nto lena uma silandelela kahle iqeda amanzi emzimbeni wakho that's why uvele uslime nje so mayiqeda amanzi negazi nalo liyalandela liyaphela so sobona umuntu wehla ku 32 uya ku 30 uya ku 30 uya ku 28 uya ku 20 manje so uyabona ukuthi hayi kumbambile noma ungeke wazi ukuthi yini kuze kube ngcono lo muntu uma saconsultile kudokotela wakhe wadlala isitolo ukuthi hey ndoda ngahamba la kuneliwe engangena kwenzeka kanje injalo nje indaba yakhona khehla into ebaluleke kakhulu la kulezi zinto lezi kungaba yikho ukuthi uma umuntu like nje thina abantu besilisa yithi esehlula abantu besifazane before nijaha lapha yana kuyogibela isikephe
khulumisana nje hey ndoda kuhamba kanjani singakefiki lapha kulowa mcimbi at least naye lo muntu akhona ukushesha akutshele ukuthi hey ndoda yazi kunamahams akhona kunokuthi nje bhudu ngoba uyohlangana nembila yithutha ngelinye la hey kuyoba nzima kakhulu ngifuna singene nasendabeni yokuinventa imithi ne imithi I'm sure nani nifunda kabanya ngithi yeah but ikhona le wena uyihlanganisa uyididiyela wena uyi1 before uzoyididiyela vane kucabanga vane kuza kanjani ukuze uguqule wenze umuthi olapha into ethize or maybe abaphansi babaguide ukuthi wenze 1 2 3 sisetshenziswa yibona abantu abadala yibona abasikhombayo ukuthi okay umuntu othile nothile usebenza kanje lento besigcina kuwe sekuyinto oyifundile uyazi ukuthi oh mangithatha umaguqu ngithatha usiphahluka ngithatha indlabaloyi kusho ukuthi njoba ngisuke ngihlanganisa leyo nto leyo ngihlanganisa into eyokwenza lo msebenzi umuthi sithi mase siwakhile ungasabi umuthi yes sokuba into espirit nje that's why sikhona ukukhuluma nayo ufike wena ungithole ngikhuluma nemithi yami ucabanga ukuthi sezila seziyangishiya kanti lutho mina ngikhuluma nento ela emzimbeni wami kodwa manje seyispirit ngoba sengiyakhile that's why ngizothi mangikunikeza ngithi thatha le nduku hamba yokwenza ukuthi nokuthi izokwenza ngoba manje yakhiwe vele yaphendulwa yaba umoya yaphendulwa yaba yidlozi uyayizwa lento seyiphenduliwe lento sinamandla ukuthi nayo kuba umuntu ngayiyakhuluma that's why uma umuntu athatha induku yokuhluphekisa umuntu noma emthakathe nje lo muntu uzomthakatha elela ikhona ethuma imthakatha ambize emadodambani kusibanibani nifike nimenze kanje angabutholi ubuthongo uma eselashwa lo muntu ziyakhuluma lezi zinto khumbula lo muntu wayekhuluma nento eyipowder but ngale seyinomlomo isiyakhuluma ukuthi mina ngasuka kubani kwenzakalani kwakwenze njani ubani wathi ngizokwenzani ngicabanga ukuthi uyubona nala kuma TV uma bakhipha ilwane kumuntu yes into kanjalo lo muntu loyo umuntu ole KZN ela igoli lento yahamba automatically yazozofika egoli yafika la egoli yenza exactly le yanto eyitshelwe yona ise KZN ukuthi kufanele ifike iyenze mayifika la iba kanjalo mkhulu imithi siyenza ipowder but asenzi yona ipowder sizama ukubamba le formula yespirit ukuthi okay spirit kumele sibe kanje bese sithi ke sesiyazikhipha ngefunyana ke kanje yeah so mayena ngabe kunjalo ne and ispirit kalendle otsho ngayo ungamtshela omunye umuntu like let's say maybe uza kwenu o colleague ukuthi no thatha impinda uthathe what uhlangabise that and then nayo izokusebenza exactly as wena angeke kwenzeke umuthi awusili parcel yes ngiyabona manje isikhathi sanamhlanje ngiyengibone nala einkundleni zokuxhumana sekuyahamba kuthiwa hey thatha lokhu nalokhu kungamanga kakhulu ngoba lo muntu into eyiqiniso ngeke ayikhiphe kanjalo umuthi khumbula kahle uyimfihlo yedlozi lakho idlozi likunika amandla ukuthi usebenzise imithi ngoba likwethemba so it is not easy ukuthi ungathi hey yenza so even noma wenze njalo lo muntu angeke abe right ngendlela kufanele ukuthi abe right ngakhona isizathu yini wena umtshele nje kodwa uma umtshele ucela kulabantu abakunika umsebenzi umuntu uyalapheka ngale uyaphila or yenzeka lento akhala ngayo fast ngoba lento ikhashwa abanikazi bayo kodwa leyo soyithola nje kuthiwa thatha ukuthi nokuthi mina lapho angisupport washo ukuthi wena umsebenzi uhlukile kunama pharmacist ngisho ama pharmacist uyakwazi ukuthi batshela ukuthi ngifuna i-medication ethize isebenze so kini it's ayifana kwehluke kakhulu ngoba lapha yana yonke into yabo iza ngeodwa ukuthi kuze kubhaliwe okunye akudingi not explainelwa manje lapha kithi cha ngoba thina umsebenzi wethu so cela kulabantu abasinikeza lo msebenzi asipheli nje sithi hayi thatha ukuthi nokuthi ukusho ukuthi umnyanga phela abukho makunjalo ukuthi uzothi ule eMpumalanga engifone hey thatha umuntu kanje kusho ukuthi
abusekho ubunyanga makunjalo ubunyanga ukuthi uye la kunenyanga khona uyoconsulta khona utshele instruction ihalento uyithatha ukuthi ubungozi bayo bungaka uma wenze kangaka uyayibona nje into kanjalo kusimo umtshela lo muntu akazi uzokala kanjani lo moto akazi mhlawumbe omncane uzoba mkhulu omkhulu bemncane into ezikanjalo phela nayo mayihlanganiswa le mithi ayilingani khona obayi basic kube khona ozayo step by step awuthi uthatha ubalansise nje wonke same time no awusebenzi kanjalo thatha omningi uthatha omncane ufakelele kuze ikhona le mithi kuhloniphana imithi iyafana nathi thina abantu uma uyisebenzisa so uma uyinika level ukuthi okay wena ndoda balance kanje wena ndoda balance kanje ibalance iyokwenza lo msebenzi kungenzeka uyihlanganise ngokulingana ingasebenzi because manje iyalingana ivele ime nje ingenzi lutho bese uyabuya wena uthi hey le nduku yakho nginike yona ayisebenzi uma ngiqala ngibheka ukuthi ihlangene kanjani le nduku izingasebenzi ngithole induku ziyalingana ayikho ehlonipha enye so kumele zingalingani enye ibe incane kuze kufikelele kuma level kukhona enye izikalo ngalo lolu zipho lwami lolu ubone ukuthi kukalwa ngalo manje ufaka lapha okay nje thayiselo kancane khona so ngifuna ukuyela back kile ikhubalo no navane uthola ukuthi let's say ngenze example ne for you to get the question straight like let's say maybe esengishadile ne ngiyacheat ne and then makhopheni wami emzini wami afika shiye iphenti like ne and then maybe umama sendlini alibone alithatha athi leli ilisa ku Dr Nkosi vane bafunani laba abafazi kunobungozi obukhulu ngicishe ngaxwayisa wonke umuntu endlini yomuntu noma emzini womuntu awuyishiyi impahla yakho uyishiyi abantu besibazane nje abazazi indaba zabo even eshidi akathandi ukuthi umayelele kulo alishiye kuba ngathi angawulwasha ngoba kungenzeka ashiye lapha yana kube nensila yakhe eshiyeka lapha uyayizwa manje afika umnikazi ngoba phela imanager ihlala ikhona ifuthi imanager iyachecka mangabe ukuthi ona imanager bingekho la endlini isamuye yashiya wena uwedwa into yokuqala ufika check ukuthi empedeni ukuhamba njani yonke into right na athola ukuthi hayi kukhona ihazard so yila khona akazothi makayibheka le ihazard acabanga uDr Maphekula athi man mangathola uMaphekula angangitshela ukuthi yini ekumele yenziwe la ngalento la uyabona ke masathole impahla iphenti yini lapho kusuka sathole into enamandla kakhulu uyeza nayo lento isentshezwe leyo mpahla leyo yena ke ngaleso sikhathi umoya wakhe usuke vele ufuna noma yini engenzeka kulomuntu lo athola impahla yakhe la endlini uyafa uyakula as long as yena azojabula njengenyanga yakhe ke noma ke njengodokotela wakhe nami ngingathanda ukuthi client lami lifike likhala bese angilenzela phansi ufuna ngilenzele into ezolijabulisa ngoba lize kimi ngoba lingethemba ngiyakhipha ke zonke induku zami ngiyagadla sekuyakhalwa ke lapho kukhalwa khona ngenxa yokuthi wena ubebudedengu washiya impahla yakho emzini womuntu kodwa ubuyontshontshwa shothi wena ngamanye amazwi ushiya evidence layo ukuthi wena vele kushosho uwe wena umuntu ongenile so ngiyaxwayisa lapho ukuthi kunobungozi kakhulu ekushiyeni impahla zethu emizini yabantu so yenza sure ukuthi impahla yakho uhamba nayo noma livane kuyini le eyenza laba bantu sifazane ba okay lento le abayifunako navane beza kuwaphethelelo phinti ufuna ukuthi mhlambe abe anuke ufuna ini kahle specifically kungaba isicitho ukuthi uzondwe ngabantu kungaba isicitho sokuthi ungaphindi futhi ube nomuntu wesilisa yonke into yakho nje ime kungaba isicitho sokuthi wakho ubungozi ukuthi uvelelwe ingozi ube la kunabantu khona kuxatshwane ubulawe isiningi kuya ngokuthi lo muntu ufuna ukuthi yena kwenzeka kanjani uma ethi yena ngifuna kwenzeke kanje uzotshela le nduku yakhiwa ngokuthi yona iyinduku eyangapha iye ngapha ngoba le nduku yenza lento ishoyo yakuthola kunenhliziyo embi kakhulu inhliziyo yakho ibonakala ukuthi very fast
iba fast nayo kukhona umuntu othi momnikeza umuthi umzwe noma ekhuluma ngicela umuthi awukufuni lokho mawuthatha induku lapha kimi thatha induku itshele 10 nduku ngulandele enyangeni ngakulandela ukuthi nokuthi ngifuna uhambe kusibani wenze lokhu nalokhu uhlukane naye uyikhahlabeze ikhahlabeze induku ukuze izawusheshe yenze lento so ngalesikhathi uyinamuzela ayikuzwa ayikuzwa induku lapho naye ithi hayi lo muntu akekho serious uyayibona mawu serious nje abanye ngithi 3 days izoba enough mothathele induku ngibheka isimo salomuntu ukuthi lo muntu unjani mangimuzwe ekhuluma lapha ngiyazama ukungena kumoya ukuthi ngimthole ukuthi le nduku yakhe izomthatha kangakanani uyozwa ngamse ngithi mama noma baba le nduku eyithathayo ngendlela engikubona isimo sakho singakhona i3 days izoba right okay njengoba nami ngikhuluma nje mina ngimizwe isikhathi sikakanani usilole kakhulu usilole kakhulu Ngislowly kakhulu ne ayizothatha isikhathi kuzisebenza mara ngikhuluma fast angithi kodwa mina uyikhahlabeza mina ube serious uyabona makuthiwa sikhuluma ngeinduku omkhulu sekuyaliwa shintsha ulo khombe ukuthi uyalwa ungathi mawufika lapho usathi ngicela hayi Chidi isiphoko sakho yendoda ngifuna uye kusibani namhlanje akulalwa ngifuna nibuye ningitshele ngoba nibaningi kuyenzeka manje ngunika induku esilapha ko20 okay amadoda lawo alapha ko20 kuya ko50 kuya ko100 so uyawatshela ukuthi madoma nibaningi kangaka abanye abambe bolo abanye babuye bazongirepotela ukuthi lo muntu kwenzakalani ngani ekuseni uyavuka mawunefoni uhlumana uchecka ukuthi akekho yini oshoyo ukuthi hey kusibani kubi Wabutulindela ama result. Awulali phela. Kumele uhlala umane uguquka ufuna ukuzwa ngempela kuyaliwa yena. Uyabona manje sike laba besilisa ngisho nabo besilisa kuiza ukuthi umakhwaphela ngatholi under yami and then ayithathe. Bayithatha. Then ukuziwa benza ini bona vani bafuna ini abomakhwapheni. Kuyenzeka ukuthi umakhwapheni afika athathe ilokhuza yakho eze nayo sakhe isicitho sokuthi uma ufika endlini ube imfaduko nje sule izitsha nje ugoqa ubekwe lapha abasathi umama la endlini hawo baba kwenzakalani ubike lokho kodwa uma ufika kumakhwapheni ushisa phe kuyasentshezwa kuyoze kuze mawubile endlini ukhathele awufuni niki agcine bona umakoti la ekhaya ukuthi la le ndoda iyagula kanti yashi impahla yayo ekuhambela lo ngoba uyayidinga futhi uyadinga ukudestroya ngalo ukuze kube yena manager so vele it must ukuthi aphume aye endaweni ethile ayothatha umsebenzi awuqede afake lapha la kuthiwa afake khona kuphelile so impahla ingozi kakhulu impahla phela iwena impahla iwuwe so uma ngabe impahla yakho ishiya budedengu uzosithola isenkingeni nakhona kabuhlungu so ngokuphi okhunyela ke singasithola sengozini ngakhona ngaphandle kwalokho ngaphandle kwempahla ngaphandle not ngaphandle kwempahla ngaphandle ukuthi mhlambe ungavukelwa mhlambe nawe umama wasendlini what other things aba capable for ukuzenza labo bomakhwapheni abathatha impahla yabantu besilise ngaphansi ngoba vele bahlezi banomqondo ophambili kakhulu umuntu oyisigebenga umuntu waziyo ukuthi le ndoda iyayidinga usengayishiya impahla yakho ngimtshele nje mina ngifonele nje hey shiya impahla shiya yonke into woza wena uma efika la uyachaza isitoli le ndoda ngiyithanda manje inomfazi disended ufuna kwenzakaleni wena sheshisa ufake indaba le oze ngayo ayifake indaba le ndoda ngifuna ibe yami ngiyayithatha vele ukubone nje ukuthi abantu besifazane uthi angafika yena athi lena mina indoda ingehlule usuka nolwazi ukuthi mangabe kunzima uzokwenza njani so mayefika lana siyamgeza lo muntu simnika ama powers emzimbeni ukuthi mana le ndoda ifunga izifungo zokuthi la kuye iyaqala ukuhlangana nomuntu wesifazane onje okay but khumbula into eyi1 nomuntu wesifazane so unconywe lonke izwe ukuthi unjani wena uzofika lana umncome kakhulu kwendlela bonke labantu esebake bamncoma ngoba phela uzomthola ukuthi naye le ndlela uyayazi ukuthi ungumuntu wesifazane ukwaba naye indoda but wena mawufika kuye seka nama powers uzofika umthola ngathi lo muntu unjakaze kwenzeka lutho noma sekukhulunywa ngaye ukuthi hayi lo muntu wakho endlula lapha awuvumi nesizathu sokuthi wena
ufike wathola kunalento anayo emzimbeni wakhe emsebenzisayo esebenzela yena ukuthi wena uzuzeke so mawubuyele ekhaya vele lo makoti ekhaya usiyamkhalela usiyamkhalela lo alikho nje ulibona elidlalayo loyo yes kunjalo kunzima ukuba nomakhwapheni musi kuza nento eyiningi kunzima kakhulu so usuke ngeke enhlanhleni kuyenzeka ke wena Khehla ngoba phela thina madoda kakhulu umqondo wethu sinathi siyawuhlupha uye sowunawo umqondo ukuthi lapha ngoba uye ungahlangabezana naluphi uhlobo lweinkinga uvele lezi zinto uyiblock usaya khona athi uyashaya ngalezi yawo athi uyashaya ngalezi yawo kanti wena ufuna ukuzuza yena so lokho ke kuyenzeka uyamehlula kanjalo noma ngawaphatha lawo makhuba lakhe but uma uye wena sowazi ukuthi lokhu kungenzeka ukuvale uyakhona ukukuvala futhi serious uye nje nawe sowuhlomile vele so vana uvala ngani ke unenduku uphatha induku kunenduku zakho isebenzisako nawe mhlawumbe ezinye ayicabe emzimbeni wakho ezinye yakhotha indoda ehlomile indoda hamba indoda nje mangakahlomi sho ukuthi usenkingeni usenkingeni kune slogan sangapha eMozambique engisithandako silowanuna famba akhoma isithemo alright kusho ukuthi indoda ihamba iphethe ucelemba mayidibana nenkinga ivula indlela ngawo lo celemba so uma indoda nje uzohamba nje urelaxile usiyakhalela uyawuhlala nembili ayithutha ke lenye ilanga yazi ngifuna sibuyele back le ndaba yethu esikhuluma ngayo yokukhanda imithi ne ngenjani imithi ekhandwa ngabantu umuthi usuka ezihlahleni kuhlanganiswa izihlahla isihlahla esithile nesithile sihlangana esinye sisebenza sisodwa nje uma sesithathiwe sekungasesihlahla sekuwumuthi so uyasibuyisa la bese siba negama laso siyangithi manje sesinendawo yaso la sihlala khona lesihlahla sesiba umuntu uthizene leso sihlahla so yasho wena sibanibana umsebenzi wakho la ekhaya ukuthi uzokwenza lokho nalokho sekuba nendlela ukuthi okay uma uthatha lo muthi lona ukuze usheshe uphendule uthatha ugilise muphi umkhuba kuyima uzoqala ukusebenza yes ngoba uzothatha lapha mhlawumbe esigubhini kulesigubhu ofaka kuso or uthathe ebhodleleni or lephondweni uyawuthatha lapho so uyisa lapha emkhubeni wakho ukuthi okay lo muthi uzuphile wenze ube namandla kufuna ngwenze kanje bese uyaphuma ngalendlela yawo kanjalo umuthi isihlahla okay suke esihlahleni ubuye ukhandwe bese kuthiwa umuthi mase kukhandiwe then bese ke navane bakhipha abantu ama body parts bayihlanganisa naloyo mithi vane kuyimithi enjani le kuseyimithi kodwa akusili iqiniso khona ukuthi ungahlanganisa umuntu uhlangazana nesihlahla kodwa vane bayikhiphelani thosa umuntu mhlambe bamthole emanzini or edamini thole bamkhiphile bamcuyile bamkhipha amehlo bamkhiphe whatever ngisho nje ukuthi imikhuba yalelizwe ngoba lelizwe linemikhuba cishe nje abantu baneyinkolelo eziningi ngenzeka mina ngingabi nolwazi ukuthi umuntu usebenzaphi qhamuka omunye abe nolwazi ukuthi hayi mothola umuntu yokusebenzela kanje ngiyazi khona bayafakwa emadamini bacuyiwe ukuthi akanamabele special laba bomama kakhulu ibona abantu abacuywayo so nginakho kuyibuza ke nami ukuthi gazi leliphathi liyongenapi isiphi lesihlahla engingasazi esamukela iphathi lomuntu ngoba isihlahla sisodwa sinama powers aso khumbula ukuthi nawe unawakho ama powers onikwe wona okukhuluma nesihlahla sikuzwe so uma usuthatha lama powers alesihlahla wadibanisa nama powers akho lento isiphuma manje isiyidouble nina nehlahla seniyakhona ukuconnect bese ngithatha ama powers nawe isihlahla nawakho wena umuntu ozekimi siyakubhanqa lento kuyabambisana kuba into eyodwa so iquestion isahleli ngale ukuthi ngoba abantu bayafa la ngaphandle babulawa ngempela lo muntu osuke udinga iphathi imuphi
angawutholi ke mina ngisawufuna kodwa ngawutholi ngisengakawutholi ukuthi imuphi lo ufika ukuthi mina ngiyihlahla amapowers amashoda kufuneka umuntu because ngingabona eKZN I'm not sure which year uzangicorrect if I'm wrong but labantu abaphila nealbinism bebayi-target kakhulu back then bahlukumezeka amabhizinisi bahlukumezeka kakhulu ngikhumbula nje I think 5 years back I think 5 years back khumbula nje bekhala kukhona umunye wazi wakhuluma amazwi abuhlungu yazi ngezwe nje nginobuhlungu ngaphakathi ekujuleni komqondo mayekhala lo muntu athi ubafowethu wayikhona la kuma TV indaba ukuthi bafowethu niyakhumbula yini ukuthi nathi singabantu yabona igama la ngiphatha kabi kakhulu ngoba vele umuntu phela loyo I know ukuthi ibala lakhe lithize kodwa umuntu nje uphelele akasine isilwane ukuthi ungamfanisa nemfene noma nani umuntu nje uphelele uyakhuluma lo muntu wenza konke okwenziwa umuntu just nje ukuthi ibala lakhe yileli lingathi licwayile ebantwini lento ke umuntu uyayibheka nabantu abenza leyo nto kusho ukuthi umqondo wabo usuke usungasasebenzi usuke songaseke usuke sinaye lo muntu usuke esafana nebhubesi ngoba ibhubesi noma ungaxolisa liza kuwe ngelicolela ngoba alizwa so umuntu meza kuwazi ukwenza lento lena egcine nathi ufuna umuthi kuwo umuntu ayisound ayizwakali kahle iqiniso lapho nje alikho kahle mina ngisho ukuthi nobucebi balapho abujabulisi ngoba manje wena ngapha uthi ucebile ngapha kuyakhala nayo lapho ngifike ngidideke khona ukuthi kanjani ngoba lesi sihlahla mina ngusebenzisile umuthi namanje ngizawusebenzisa anginaso isihlahla esithe ndoda ngifuna okusagazana angakasiboni noma uye eMozambique or eNigeria zange ke bakhulumisa into njengale esifana into efana nokuthi hayi kuzoba kuhle mawuthola igazi imithi engiye ngiyithole la ngaphandle mhlawumbe kuMozambique kakhulu eMozambique naseMalawi imithi yakhona iyasebenza ngegazi kodwa lezilwane thola ukuthi isilwane imvu or imbuzi or inkukhu nazi izilwane engazi ukuthi ziyakhona ukumela ngasohlangothini lo muthi mhlawumbe kunentelezo kumele ugeze ngayo kuthiwa kufuneka imbuzi nami ke lokho ngiyakwenza alright kuyenzeka ngiyakwazi ngakufunda ukuthi isihlahla singena kanjani egazini lesilwane kuyenzeka lokho sengeke ngakubona okay no asike sigene nakile indaba actually nokubona like ithuls ukuthi bathi like for instant kwaNdebele kunendlela enye bathi Moloto Road I'm sure uyayazi ne no ngokuyizwa nje yes bathi kuneimpoko lapha bathi kuneimpoko lapha makhambeke ebusuku ngenzeka ukuthi like udonye something like bathi uphumunda lift and then ukhulume naye usendleleni and then the next thing umuntu asekho ekolweni yini enza isibhoko kuhle kube nesibhoko and nakhona singozi kangakanani emphakathini isibhoko siyingozi kakhulu umkhulu ake ngiqale nje ngibiyele emuva kancane ngiyilande ngoba inomlando lento isibhoko umuntu upokela la afela khona yes uyapoka la afela khona kuyenzeka umuntu afele la emgwaqweni oli bafe la emgwaqweni and then omunye umndeni ungakholelwa ukuthi le ngozi eyenzeke lapha yakuleya ndawo yenzeke kuye yenzeke ngoba bekufanele yenzeke kube nokusola solana bese ke umndeni uyosebenza ithuna lalowo muntu osuka shonile lo muntu lo ukhumbula kahle ukuthi basebenza nje ithuna lakhe isipoko sakhe sile la shonela khona so lo muntu vele ngale bamsebenza uvuka le uzobhokela lapha kuleya ndawo vele lapha shonela khona ayido ukuthi bamlanda bakubo bamyise ekhaya kubo but ipower yakhe ukuthi mina ngehluleke la leyo nto le ayipheli lo muntu uyohlala athi mina ngafela la noma ngingazama ukumthulisa kodwa yena uyazi ukuthi mina ngaphelela la noma wenzani leyo ndawo leyo kumele ibe nesayini eshoyo ukuthi la vele kwashonela umuntu umuntu uyakhuluma noma efile that's why kuyekuthiwe akafanga usithele nje kodwa ukhona njoba sikwazi ukubuya sikhonze amadlozi siwakhonza ngenxa yokuthi vele siyazi ukuthi kahle abakafi ngokomoya wabo siphila nabo so ke kuba kanjalo ke
oshonele ngengozi kakhulu uyingozi ngoba lakalawuleki lo muntu ngoba akabuyi nasekhaya zoba idlozi lo muntu lo namadlozi ayamesaba ayamkhipha inyumbazana nje ambeke lapha ulula ke lo muntu ukuthi alwe ngoba akalawuleki vele ngendlela okwenzeka ngayo yisamadlozi adinga umuntu ohambe ngokugula kanjalo kodwa uhambe ngengozi nabo bayalwa naye. So wasiphokoto nini? Siyahlala isipoko siyahlala kakhulu angahlala kuze kufike mhlawumbe omunye osebenzisa ama powers okusebenza ngezipoko amthumbe. Yes afika amthumba amphazamise kuyaphazamiseka kuleya ndawo ngoba lo muntu usuka salawulwa kulowo muntu lafika waganga ngaso leso sipoko. So sise kwenye indawo sangaphazamiseka kuze kuthiwa lapha hey kwakunezipoko kuleya ndawo kodwa manje sekwaba ngcono yabo. So lo muntu uthi sebamphazamisa uyakwazi ukusisusa wena? Yeah uyasithenga isipoko. Uwenza njani? Kuthanda ukujula khehla uma uthenga isipoko. Angisho dokotela kusinye isikhathi yenze ukuthi lesi ngithenga umuzi ne ngithenga umuzi mhlambe elokushini. Elokushini akhona ama ghost house like uthola ukuthi bathi emzini lo yanesipoko lapha hlala lapha abantu bakhona bayangena bayaphuma indlu khona ihlezi ku for sale forever. So in that position when ginqa kanjani isipoko? Uyasithenga ufika ukhulume naso leso sipoko. Angithi abantu bakhona kulowo muzi bayeza kuwe hey lakha sithengile umuzi ngeke ngaya nje la ePitoli adibala nayo lenkinga le bathenge lo muzi badabalala abantu bakhona siyabahlupha. So ngaya afike ngakhuluma naso ngasithenga ngasicela ukuthi no ndoda ngiyazi khona ukuthi vele la kukwakho kuba kwakusebenza isipoko salowo muntu. The owner of the house. Yes yayingafuni ukuthi kube nabanye abantu abangenayo endlini yayo. So ngamcela lo muntu endoda ngiyacela man lo muzi akusesona wakho wawungwe wakho ngalesa sikhathi kodwa manje cha akusiyona wakho. So lo muntu lona mangimcela uyakhona ukubuya khulume nami angitshele indlela yokuthi mina ngamthatha kanjani ukuze kuzoba nokuthula kule ndawo. So sengiyakhona ukumthatha that why ke kuzoba easy ngale ukuthi kuqhubeke impilo kugcine sekuthiwa hey kwakunesi poko kodwa manje sekusethi ngoba mina sengifike ngasithatha ngahamba naso ngenxa yokuthi isipoko awusilahle kungamanga lokho ukuthi isipoko siyalahla uyilahla njani into ebukayo uyilahla njani into eyaziyo. So uma usithatha lapho usicela usivuma uyasithatha into ongayenza kuyofika omunye umuntu odinga isipoko. Yes kuyofika omunye umuntu odinga isipoko hey indoda ngifuna isipoko orisukulwa orisani uyasithatha lesi ufake ebhodlelweni. Yeah usithatha ngalendlela usithatha so usithatha lapho so usinikeza lo sifunako mhlawumbe yolwimpi ngaso uyamthatha uyasithatha uyamnikeza endoda nase ngunika sona hamba uyosebenza ngaso. Sesilahlekile ke kanjalo ukuthi singabuyela kulowo muntu lo usithathe kuye wena kanjalo naphambili. So uyakhona ukusishisa naceda ukusithatha? Angeke ushise imoya mase sikhuluma ngawo. Ushise la ngokomoya sihambe siye ingakho ngithi ngeke usibulale ngoba safa isipoko. Ingakho ngithi ngeke usilahle ngoba siyazi kwendlula wena siyazi futhi nokuthi wena ucabangani manje sengenzeka ukuthi uyangena sibaleke sizathi wena uzolwa naso kanti uma uze kuso nazokhulumisana naso uthi ndoda ngiyakuthatha njengokuthi mkhulu esilapha umuntu onazi ipoko ufaka uyipoko uma uyikhipha ipoko lapha eceleni unendawo yokuyibeka awukhiphi uthambana obvious uma uyikhipha la sizophuma ziye la uhlala khona ziyokulinda khona umuntu uthe le yaziphume ziyaphuma ziyokulinda le uma ufika ziyakubuza ukuthi hawo ungasixoshala uphinde uze kithi wena ziphinde ziyabuyela futhi kuwe sesikurana ngenye indlela ngoba le eyokuqala uzibonisile ukuthi zikhona. Sesizokushaya ngenye indlela ke manje mhlawumbe zikusheshise futhi so that why mangizikhipha mina ngisibekela indawo okay phumani ngapha ngenani la. Yes ku easy mina ke angizilahli
isizathu yini ngiyazi mangizilahla zibuyela kuwe Yeah. uyabo ngoba siyazi uzona beyiphila nobani angithi sibe uyasitshela usitshela ukuthi okay ndoda hambani yophila kusibani impilo yakhe yonke Yeah. so siyajabula naso siyavuka siyophila kuwe uma udla kahle sidla kahle naso Siqeda ukudla endlini. Siqeda ukudla ngoba kusithuma wena yayidla kakhulu yenza ukuthi siyajabula sona ngoba sanikwa wena Okay. yeah So nangaki manje le endlini. uyabona kehla mina ngibarichi kakhulu ngezibhoko mangiphumile ngiyosebenza imisi yabantu obvious vele mangifika kwakho angithi uyakhala ukhala ngothi la ekhaya ukuthola ukuthula this and that abathakatha wena balahlela nje kwakho balahlela nje uma ngifika mina lapha ngiqoqa zonke lezi zinto lezibhoko lami noma ziyi20 ngizothatha wonke lo 20 ngitshele ukuthi ndoda kwakho sekunokuthula manje sokushiyeke nepeace ngithatha lezi ibhoko mina lezakho ngihamba nazo kwami ngithi mina vele ngisebenza ngazo makufika lapha ngiyayitshela ke madoda sisi la ekhaya ke manje la ekhaya kakuliwa la yinika umthetho njoba lebe nilwa la kuliwa la so la kuyasentshelwa kukhuluma mina umuntu onamandla ukukhuluma nezibhoko ngiyitshela la ekhaya kuliwa kuyasentshelwa sisahleli nje kanjalo uyaqhamuka omunye umuntu emkhulu emzini wami bayangihlupha this and that ngiyabala emadoda engibuye nawo ngibuye na 10 amadoda okay angithatha 5 kula madoda ngiyamemeza okay madoda ngifuna siyosebenza kwasibani kanje kunenkinga asiyeni khona le ibhoko ngale bezilwa ngapha sezizolungisa kuwe ngoba zizolwa nempi ezithola la ngithatha lezi ezilapha futhi ngibuya nazo ngishiya lezi ezize nepeace so zitrainile kahle sengitrainile mina ngikhipha ama security ayingozi ngifaka ama security right ngithatha lawa akuhluphayo ngihamba nawo it's such an exchange nje exchange nje kanjalo uma uzwa kuthiwa uyobethelwa mnavane u-checka like endleleni like ngiyabona kuzoba ngu-December right now next month ngu-December ne so kuzoba busy like accident abantu bayashona and all that kuba nezipoki kungenzeka ukuthi mhlambe ungaya lapha endleleni ufike uzubuthe zonke la akusilo lapha yana endleleni angithi sinemimoya eminingi esiyisebenzisayo thina kakhulu thina inyanga sidila kakhulu nezibhoko ya nabo tikoloshi into ezikanjalo obomamlambo lapha yana emgwaqweni kusebenza omunye umoya ya kusebenza omunye umoya isikhathi esiningi umoya wasemgwaqweni awusetshenziswa abantu abafile kusebenza abantu abaphilayo abanendlela yokusebenza ngabantu abanye abaphilayo njengokuthi njengoDisember amabhasi ayawa imoto ziyashayisana esithubeni but mawuthi uyabheka ukuthi kwenzakaleni yini ecost ingozi nawe uhamba uyibuza nje kwenzakaleni kunemoya thizeni esenjenziswako somewhere somehow kusuke kunemeeting ebanjele kuleyo ndawo kunabantu abahleli lapho abagade ukuthi kwenzeke leyo ngozi bafuna igazi abantu abaphilayo lapho akuzona izibhoko bayaphila but njengalabo ama devil worshippers uqedile maye ngisho ukuthi angithi ngifuna ukuyicacisa kahle uyizwe okay alright ukuze nomlaleli ngale athi mayebeka indlebe ezwe ukuthi lento kahle iza kanjani siyaplana namhlanje siplanela for uDecember ukuthi hey siyahamba ngedate so sigcwala iquantum or sigcwala ibhansi kunabantu abaplanayo ngale mhlambe 10 yabo ababi kusuka ku6 kuya ku10 kuya ku14 njalo ababi nenombolo extra ufuna babe yi-draw njalo kuya phezulu so bayaplana nabo ukuthi hey namhlanje ngathi singathola igazi eliningi liqala emotweni njengabo quantum bobhasi wathi kuyaphezulu siqala lapho noma ke mhlawumbe ke emotweni encane but kube lapha kwenzeka ingozi ukuthi kunabantu ababili kufuna abantu ababaninganyana igazi lahlukene so leyo ikhandwa abantu abaphilayo but abanamoya thizeni ukuze kuzozuzakala lento abayifunayo ayikho ngapha ngakithi leyo iseceleni leyo ingale eceleni mara ungakwazi ukufighta nabo vele la siyafighta ba dangerous kakhulu bona abekho dangerous ama powers abo cisha yafana nawethu ama powers
yeah ngoba nawo beza ngomoya wokuzodestroya thina siza ngomoya wokulwa yes siphikisane nabo into enziwe yibo nje mangifika ngithola ukuthi kune client lami linako lifakwe le yamoya yabo bayakwenzeka nala emasontweni bafake ngathi igcwele lapho esontweni ha iningi kakhulu kuyenzeka babafake esontweni afike mhlawumbe leyo client yami ifike lapha ithi izohlola masithi yahlola hayi lo muntu lona kunalento le and then manje kumele siyikhiphe phela ilula futhi ukuthi siyikhiphe ayisokolisi imoya ama powers abo aweak angcono mayelwa odwa ngale kodwa mayelwa nathi ngapha ashesha nje ukuthi hayi sidibani thina naloko ayabaleka wakhipha njani wakhipha ngumthandazo angithandazi mina hayi cabanga sengiyathandaza namadlozi amazothi ngensani manje mangifika lapha ngikhuluma nabakithi nami ngithi hayi yeah bogogo lana kunenkinga manje esihlangabezana nayo njengoba niyibona lo muntu uyagola unale mimoya leya ngicela ke bogogo simsizene yeah kuyo yonke into abazongitshela yona ukuthi la senze kanje into ezonqoba lento lapha kulo muntu abaningi abantu engihlangabezana nabo abakuleso simo baye emasontweni bona bengazi ukuthi emasontweni bayela ukukholwa bona kodwa kunabantu abahlakaniphe kakhulu abangaliya abakwazi ukuspreada lemoya yes that's why umuntu umayelele aphupha sesontweni phuphe kwenza kanje na phuphe kunomkhuba enze esontweni njalo so le memoya igcwele kakhulu emasontweni what about ema clubini ema tavern and yonke indawo futhi club iningi kakhulu umbo tavern iningi kakhulu sontweni iningi kakhulu so ispreada kanjani like uyibamba kanjani is it like the same as covid yakungaba umoya okanjalo yes ngoba kuzofika umuntu angithi mayingena lapha eminyango sigcwele la unawo lama powers so uyawatshela lama powers ukuthi bonke labantu abala abami angithi yena ala kuye uyasho ukuthi laba bonke abami abahlomele virus bonke labo bantu labo and then labo bantu labo abasayiphuphi into ephilayo bazophupha into enegazi baphuphe kufa abantu baphuphe into ezikanjalo nje so ifakile le nto lapho so lo muntu lona uyaqala manje so uba ngomunye umuntu ongathi into zakhe nje zinokudidiseka kancane emqondweni wakhe it because lo moya so ungenile so umbonisa ezinye izinto abanye bayashesha nokuyilandela ya ngoba kunye kufika like ingathi sekuyinkolo nje vele ukujabulele kanti ungena kakhulu mase bakubona labantu ukuthi no ngathi ungenile egiyeni bayakutshela ukuthi hayi wena yazi uyafuneka nje sike sibambe meeting nje nawe uzoenjoya lento ngoba uyayibona ebusuku uzoenjoya ukuthi hayi man ebusuku ngizibone ngingabili ngihambe emoyeni ngiphuphe ngihambe emoyeni so uyaqala lo muntu uyabona hayi man hayi sinokubonana bese bayaqala abantu bayishare le communication hayi siyabonana vele hawe nami ngikubona iyakuphuma igroup ngikhumbula nje omunye umntwana esikolweni wayewa noma kathathu ngosuku ngasithi une epilepsy yes alright kanti cha umama wakhona nje impela wakhathaza kakhulu ngoba kwagcina sekuthiwa umntwana akayothwasa enhlanhla ke befika la bazohlola ukuthi indlela izoba enhle yini mabehamba umbuzo wami mangisashaya amathambo ngithawo indlela eyaphili lena ngoba lana mina ngibona lo mntwana unanasi simo bethuka nabo waqala umntwana wayichaza indaba athi hayi mina kudala ngangena la ngabe nginifihlela nje akho dlozi akho yini so kwakhanseleka indaba yokuthwasa manje kwama konke umntwana kumele lashwe uyayiphilela namanje kwakungenelwa moya ingozi lemimoya ne kakhulu the time awa lo mntwana usuka ngawanga kusuke kune meeting ubiziwe meetingini irefibethiwe no yes so the must ngapha kube ngathi corruption ahambe awu attenda mayeqeda ngalo yavuka ngapha uyaphila so into imoya esiphila nayo la emhlabeni mina engakhulu just ike yasitheka imoya yathi mayingena yathatheka yangathi into ezibekako nje enganakekanga hayi ukuthi beyingekho ibikhona ibivela iphila njengoba ngabuka special thina lapha eSouth Africa
imoya isebenza kakhulu imoya usubona abantu bahambe emgwaqweni abanye ngathi bayahlanya akusiko ukuthi baloyiwe abanye ile moya semningi kakhulu mina ngakhulu njengokuthi abanye ibathole izibafake kulento le yabonya uphi that's why kungalapheki easy it because of yena so ukufakile kwaba phakathi kuye wakufaka waze kwajika ingqondo yaba isilwane imoya yonke le shukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo ezimbi nezithusayo ile mimoya imoya nje ebusayo emhlabeni mningi kakhulu mongathi kulalela kahle ekuqaleni bekungcono kungakabi ilolusha loselikhona manje abantu abadala bebeyazi imoya ukuthi ikhona bebanendlela yokuyigwema ngokugcina kakhulu amasiko abo bangalandelezi imathi bheka indathi ayilena ngiyisaba hayi angayifuni manje thina yonke into sesiyangena hey kuzoba nani this and that yalibona lelo gama ethi hayi ngeke kuzoba nani qombo masangenile uzoba nani akasekho hlakanipha kupheli sekuphelile so usho ukuthi amaphupho fanele siwathathe serious especially lamaphupho athusako la uphupha khona kunegazi kunanani fanele singawathatheli phasi siwathathele phezulu iphupho impela ke lena mawuphupha igazi phupha impela uphuphe kubulala nabantu kusuke kunemoya lekuzamayo lapha uyatestwa izama ukusondela ukuthi uyangakujabulela yini kuphupha ubona igazi ungakujabulela yini uphupha ubona abantu belwa kanjalo ngalesikhathi ukuvumela kuyabuya ngakusasa kuyaphinda kuyagcina sowugcina enjoy mhlawumbe ugcine sekuwe olwa nabantu bahlaba ulwa nabantu bahlaba once waqala waphupha sondiza kusho ukuthi uyavuma ukuthi ngelinye ilanga mangafika umuntu akutshele ukuthi uyazi wena ungandiza uthi hamba ngiyakhumbula vele ngeke ngaphupha ngidiza so khomba ukuthi uyangena uyakuleya moya meaning le mimoya yazi imoya mkhulu eminye imoya iziqhamuke kubantu nje abantu bakithi baningi nje uthola ukuthi noma sothi uyambonisa ukuthi no akusile idlozi lento imoya la igoli ngaye ePitoli mangifika ePitoli alikho elinye idolobha elingale kwePitoli manje alikho icishe mase sengamathawa nje lawa so mangifika ePitoli ngithi wonke umuntu ongapha ngisebenzisa lo moya ngithi wonke umuntu ongapha kusuka ePitoli kuze eGoli ababe namadlozi kusho mina hayi ukuthi banamadlozi labantu baphuphela abantu banamadlozi bonke wonke unothi ulele uyaphupha unedlozi lo muntu lemaphupha unedlozi uzokujabulela lokho ngoba engenalo ulazi kanti lento yenziwe uzuthola ukuthi nasekhaya ngaphuma izangoma zibe u4 ekhaya elilodwa into engazange yenzeka futhi into engeke iziyenzeka namanje ngeke izokenzeka kuphuma izangoma zibe u4 egcikene elilodwa imaphi lamadlozi lasebenzela la ekhaya sonke sibe ngamadlozi into engeke iziyenzeke kunomuntu onemimoya omengale ngenhla wabheka umoya uthi ubheka apha wasprayda lawo bantu bonke labo wafuna ukuthi kube izangoma bagcine beyizangoma that's why kugcina manje kufikela ekuthenini izangoma eyiningi noma ufika uthi Makhosi ugcina ngako lothi Makhosi ashaya izandla abhema isinefa thimule phula phela mngoma tololo akazi nethi hey kusho Makhosi should lama celebrity vele nabo baphethe imimoya ne bazothini ngoba this time kusekubusa yona imoya sekubusa yona imoya iyeseyilawula and futhi mawuthi uyabheka kule new generation ingene kakhulu kwimoya kakhulu ingenile iyalawulwa futhi imoya so ayisekho lento ukuthi kuyaphahlwa manje umuntu nomuntu uzovela agijimele emoyeni yakhe athathe leyo moya sebenzise phuma into ayifunayo so into esiyenzeka manje into esiyenzeka manje dokotela asivala ngicabanga kuningi sikukhavile right ngabe khona okhunye ufuna ukukusho ngaphambi kona sivala kusekhona ngoba izinkulumo ziningi nemibono miningi asakhuluma nje umaphekula abafazi namadoda inyanga enkulu yalapha ngegagasi lomoya ezinye salapha ngamakhamba umshokobezi wamathambo ke lokhulumayo ngiyacela babukele sibuyele nje emuva sibuyisele umqondo wethu emuva la siqhamuka khona siqhamuka emasikweni asingawalahlina amasiko ethu ngoba amasiko ethu iwona
asigayidele empilweni yiwona futhi asiqhubekisela empumelelweni. So manje nje singabantu abaningi siyawalahla amasiko, sithatha amasiko kwezinye izizwe. So ngiyacela ukuthi sike sibuyele emuva nje silande kahle, sithatha amandla, sikhumbule ukuthi sisukapi lapho sisuka khona. Singabaguqula ogogo bethu sibabize ngamadimoni. Abogogo bethu asibabiza ngendlela esasikade sibabiza ngayo kwaseqaleni, abe kade bokhokho bethu bababiza ngayo, ukuze sizokwazi ukuthi sibuyele emuva sothatha amandla khona mkhulu. Maningi kodwa silahle istep, salahla istep, sathatha laba bethu okhokho sabaguqula sabenza ilwane, sathatha abanye bakwezinye izizwe sababuyisa la. Okubhlungu laba bakuleza zizwe abasithathi thina basenze into eserious, kodwa thina sibathatha sibenze into eserious size silale nabendlini. Sikhohlwe laba bethu. Awucabange nje ukuthi labantu esibakhonza kakhulu esize sithi ibona aba right, abahlanganyeli ngisho nathi esontweni. Thina siya esontweni, bona bathatha ikebe boshona olwandle, bathatha ithuthu bodlala, kodwa sihlangene thina la sithi hayi amandlozi awaphume kungena uJesu. Uyayibona lento, but abakubo lo Jesu lo abayingeni le ndaba yasesontweni. Uma bangenile bokwazi kunesecret, basuke bezama ukuthi basikhohlise kakhulu njengasekuqaleni, bakwazi ukusikhohlisa. So ngiyacela ukuthi kuwo wonke umuntu okhona oyiAfrika abuye akhumbule ukuthi kahle kahle sisukapi la sisuka khona. Lokusho njalo siyayivala. Alright, asihlangane kodwa ihlelweni elizako. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukuvisa wakho umbono. Mina nawe sokubonana kodwa ngokuzako. Sharp.